Öydürek koy. Har birini aytish kerak da bularga mınday kıl, anday kıl, tigit, mınt dep. Üylengende dagı çakır bar, aytып turayın o şerde. Beri gelçi. O öňüň menen kara jergeňir, öňüň menen. Zumny pastanın öňü gomun, öňü. Munday öň çok. Atın kim? Gena. Kanday? Gena. Krokodilsin be. Oruslar erkeletip Genadi dep koyot. Oruslar erkeler Genadi dep koyat. Çınık atın Gena. Jana bizim ayda Kerim Usta da eleken da. Kerim'den çınatı Abdülkerim bizimkiler Kerim dep koyat. Orusun mu Kırgızsın be? Tatarmın. Kanday? Tatar. Caman originalsın o. Kırgızstan'ı bizin ançamıca Çinoynik'e karaganda taza suyda etkesin sen. Özüm Tatarmın. Ayalım Kırgız. Balam var Kazak. Kanday? Özüm Tatarmın. Hı? Ayalım Kırgız. Balam Kazak. Kızım törelse Xuda kalasa Tacikçe olur. Ayalın kamersan doksoydan da. Nasibi da balam, nasibi. Nasibi ölüp kalgan eken da. Ha, boptu balam, bana ver. Neme, maşinan var mı? O. Ha, maşinada jör. Marşrutga çıksan uyat bolat. Uyat. Siz men üstümden izdivaç kılatasın. Men sen üstüne nege jana sen aytkanday kılayın. Ne dedin? İzdivaç var. Dostu. Koy sen ana. Koy ağa tilim gelmeye kalıp tigi neme aytmakçı uyat bolup oturmayan koy. Jeti ol balam müyüne rahmat. Beçara. Bir ayıldanmız bugün görüp atam. Balanın barı da bale, çoğu da bale eken. Kuday balanı beret ekenga birok akıl esminen berbeyt eken. Merim menen akıl esminen berse jakşyken balanı. Kuldu uyaga, kızdı kıyaga çıkarıp bardığın üylep, jaylap, en kiçineke kızım kaldı beçara. Turmuşka çıkılek. 41'ge çıktı. Balaga merim berbese de jaman eken. Büt özünün bizneslermen Rossiyada ayak biyak. Üyde kempire köz kalganbız. Mına ağzı bana kempirim öldü beçara. İyi deydi. Sizler diyen bir günü bire iyi deydi. Kavar alıp koyayın demeydi. Sığını kılsıyla mal kanday deydi. Ata kanday, zapa kanday istep surabaydı. 4 koyu menen 5-6 uygul birgen bol sırazıyla maldı suraydı. Ata mal kanday dep. Apaňar öldü, gelgile dep çalıp koyun desem telefon da orna albaydı. Emeş boluşa beçara jana kiçineke genjetay kızım görüp kalsın apasın dep zıvın okulsam anısı da albaydı. Erteden beri 4-5 çoru çaldım. Öçük, çalbay koyut. Daha bir çalayınca. Küt. Küt. Ame? Küt.
yerge çalıp aldım okşaydı. Men çalganda tüp geçsele. Kut dep ketken. Kut dep ketken звонокты эми угуп атам мен. Күт. Күт деп аткандыр бай бул. Bir pas күт. Alo. Alo kızım qanday? Papa qandaysiz? Жақсысыз ба? Жақсы жүресіз, papa? Oo, papa deydi. Ata da öyle çoğaygan özü. Siz mi papa? Жақсы. Malken aman mı? Ya, Malken aman mı? Malken. ayттым го түз эле малды сурайт бул. Өзүңүз кандай, апам кандай, апам өлүбү, тирүүбү сурабайт бул. Papa kimge söylüyor ataz? Canınızda biri var mı? Жок, өзүмө көз эле. Densalın saçı papa. Ооба, жакшы кызым, мал. Neme? Güren uyutup durdu he? Ооба кызым, неме? Күрөң үй тууду. Апаң өтүп кетти. Ya. Apam kayak ötüp ketet. Азыр эмнеден бияка өтүп кетти? Makul da ötse jet alın sizlere bat bassaz jet olasın. Жок, балам, мен шашырыш эмесмин, ошо баса берсин. Butunuz orvaya kaldı? Ya, Butunuz orvaya kaldı? жок, балам, бутум жакшы, бут ден соолукка кирбейт, бут мүчөгө кирет, го билесиң. Deme geçe bir padruşka bir tişi ayavay orvat dele juldurup saldık ele orvaya kaldı da жақшы oldu. Кандай? Geçe bir padruşka mı tişi ayavay orvat dele juldurup salsak toktop kaldı orvay. Meniki жөн эле таалыйт орбойт. Жақсы papa tınşılık ele papa men iş kılıp attım ele da. Tınşılık jönle çaldınız mı? Kızım konun boş bolsa bir. Ya. Apaң öldü dep kantip aytам men буга. Жаш неме машинага урunu болот, асыны. Неме bir 4 saatla gelip ketmeysin be? Sen apaڭda işin var ele. Papa işten boş oyatam da. Kızım bir 4 saatla gelip ket, anan keyin ele. Anda papa hazır abetke çıkan bar bile kaytam anda papa. Kızım oşonda kılsa, gelip ket kızım oşonda kıl. Bale oldu. Yaynanan cana üzülgen kempirimi gelip alıp moldular ya. Hazır koyu verildi diye koyatırdın ve belki muzara vara uktap kalgandır. Kim var üyde? Ya Üyde kim var? biz var. Ama biz de koyam da. Biz var elek, özmele kaldım. Hiç. Kim var dedi ne? Beşera kempir. Papa kandaysın? Anday, yaxşı kızım. Çarçap kettim iyi. Kandaysın papa? Ne sonsa şu? Öyle çaşlarıma mozma gidip kettat. Jönle çakırdınız papa. Neme? Sen istegen jakta materyal kımbat mı kızım? Niye? Үйден uzun ile көйнөк кийип кеттиң эле, алган айлыгың көйнөккө жетпей калып, жарым кие баштагансыңбы деп атпаймынбы? Jo papa moda bu. Ya. Moda. Moda papa Dolce Gabbana. Кандай кабана? Dolce Gabbana. Биздин айылда үрияттик иште эле кийчиле. Papa просто удобный да кыска, удобный да. Жөнle çakırdınız papa cama geç kaldım. Ne oldu? Şunçalık удобный болуп атса, чечип эле колуңа карма алып апсың. Papa kaymış şu turist. Jönle çakırdınız mı? Жөн эле, апаң өлдүр ошого чакырдым эле. Papa жақсы отырасыздар ба кірі? Жакшы. Күрең үй туған тұрбай ба? Süt içip жүріп қалдыңыздар? Күрең үй тууп, бирок торпо коюлуп калды кызым. Чыгаша болып тұр да. Ата ешке солбай чыгаша, чықпаса киреше кирбей. Ооба кызым, сенин чыгашаңа караганда менин чыгашам сәл серөзүрөөк болуп атат да. Papa, koymuş ne oldu al? Bulut dem. Oy, apaң öldü. Uşuntуп айтыш керек мен силерге.
Папа, қоя тұрбаптыр да. Kim? Мамам қоя тұрбаптыр да. Айтпайсыз қоя тұр деп. Azrail men grupalashim emasken qo'ya tur degidey. Жоқ, мен тойымы көрсе olmoq жоқ дегенде. Qanday? Мен тойымы көрсе olmoq. Men de aytdim şunu toyun görse bolmoq dep. 41'ge çıktın go. Senin toyunu apan emas men görbey kalat okşayım go. Құдайдың бұйрығы да, папа. Buyruğum ölüp kalan eken bir jolu. Папа, қыжат болмаң, бір мақал бар ғой. Гүлігат кейін шабат. Qanday? Гүлігат кейін шабат. Sen çapkıça bayga pütöt. Buna balanın merimi apan olgun. Yaynan ayın apan öldü de vatsa hayran mağa gülük attın aytıp oturan hiç bolsa bir doğuş çıkarıp koymayısın bay. Doğuş шығарып? Vay, kim бар dedim ғой. Katıl çıkarıp koyun durbaysın bu. Aynen apan ölüp otat. Bir koşak koşup koymaysın bir. Mene қошып? Bir koşak koşup ökürüp koymaysın. Oşol seni tuğut ele, oşol seni çoğma üt ele. Ökürіп? Koşak koşup Қошоқ. koymaysın bu. Что такое қошоқ? Я не знаю қошоқ. Не деген ол қошоқ? Rip. Titregen erinlerin uzadığı taştan da. Ya inanayım bir apan öldü biri iyilep koymaysın. Bayağını Tacivayt'ın kampürü öldüyle kızları beçera botodoy bozdap varata kaçağını iyilep barıştı. Akıl kızı inat edip. Şoşkılıp beş yöneten kök mökkönlöki gizip koydur kız bıraksın kızlarında kılıp. Bir jakşıdakay oğulat kulak. Jakşıda koyat da, jakşıda oğulatıp koyat da. Ya inanayım şul apan seni baktığında bir eki o söz koşuk koyuyorsun da. Зачем керегі бар? Жасалма нәрсе не керегі бар, папа? Sen apan jasalma kılbayla, argınan ile tuğan. Emi jasalma olup kaldı apan ökürüp koyuş. Қошоқ. Ызы чу қылыш керек пе? Hızı çoğul eşitleri açıp çağıp terezeler talkalap kela çaynak ırgı da görüp kalkarat. Анан қантыш керек, папа? Қойымчым. Жанан айттыңыз ба? Uqqandar aytsın. Kerim'nin kampiri ölmeyle kızım asıl olup kalktır desin. Не қылайын, папа? Ушундай болуп атат да. Yani bir koşup koyuş gerek. Koşup. El aralap bir ayılga gelmesenger, el aralap basmasanger, akça dep dünyanın arkasından düşüp, Rasyalap jürsönger, köçölöp jürsönger temsilep. Eldin jakşılığı bol otağı, jamandığı bol otağı, el aralap basmasanger atan başına bilesin mi? Билем қошоқ туққам. Жаңағы аялдар қор отырған ұрдаған бы? Ырдаған ова. Билем. Ал мәселе емес, папа. Асыр чақыра қоям, келе қалады. Kim? Қошоқшылар? Su mesela sen apan öyle olsa başka bir koşak o. Vay, папа, дағы еле мұрдағы замандасызды. Азыр современный заман. Заказ қылсан келеді. Бір паста қошоқ қошады, ызы чуғылады. Айылда авторитет болауыз. Алар болып көрбеген не қылып қошады. O tamada süreçkenleri süreçiyorsun o sen ha? Gele mi? Келеді, папа. Murat Kokşav akçasını alıp al bir ön jönötürübey mi? Ço, папа, келеді. Çalayım mı? Çalamaz. Özün koştu yürüyorsan çalasın hem ne kılmağını. Kakbutta menin en bir moşa koşakçılar tuğanda. Alo, Да, саламатсыздар бе? саламатчылык. Неме, қошоқшы фирма ма? Кошокчу фирма. Заказ бар эле да бүгүнкүгө бошсуздар ба? Заказ? Ооба. Бошпуз. Бүгүн заказ бар эле да. Ким өлдү? Мамам. Ошолго сиздер бош болсоңуздар саатына канчадан айтасыздар? Эми саатына $100. Саатына $100 дейт, папа. Kanday? Саатына $100. Ya inanay men özüm öyle koşup koyamam da. Папа, сиз алардай кошо албайсыз да. Чакырайын, канча саат чакырайын? Çakırım 2 saatten keyin koyabız hani. 2
saatga boşsuzlar da. 2 saatga boş ve Kele kalыңыздар анда 2 saatga boş bolсоңуздар. Qayerga boramiz uy? Japalaqqa. Chapala? Chapala anan urbaysыңарбы? Chapalaqtықтар жаман дечеле өлүмдү көрөйүн. Жоқ эже сиздер живой айтасыздар, фонограмма кыласыздарбы? Chapalaqqa дейт барабызбы? Барабыз. Живой айтабыз дейт. Өлүмдү көрөйүн, живой айткан айтабыз, ояктагылар улучу эле өлүмдү көрөйүн. Жоқ, фонограмма деп атпай. Анан өзүбүзгө кошок айтып Болуптур. Анда келе каласыздар эже, мен күтүп турам. Майли барабыз. Адрес кандай? Ой, каналды бойлоп келсеңиздер эле Кәрим Электрик десеңер бардыгы тааныйт. Кәрим Электрик, майли бул. Ой, айтып қой деп, пулун алдын ала бергиле айтпай. Болуптур, мейли. Ана папа, ушултама сүйлөп, эмне болду? Келип атат. Келбей болду. Ой, келет папа. Я. Келет. Мен чакыра калай, тоса калайын келип калыптыр да. Болду. Мен чыгып күтүп турам. О, папа. Ana. Balanın asenege olgan meyrimi. Apası ölüp atsa jar-jarçı süreşkende süreşet. Живой айтасыңар же, фонограмма айтасыңар бе деп. Мен айттым жакшына сага. Жөн эле койсо болмок деп. Мен айттым. Ой, кыш чыга эле кичине жылуулак кийинип алайлы десең өлөсүң. Сквозняк өтүп өлдү го бардык жерге. Элиңди көрөйүн, басып атканда эми турганда мындай кылып алсаң ичпеле болбойт. Айттым ой сыгыраак кийинип ал десе. Өзүң самозащита болот да, эмне кылайын? Акчасын алып атканда бия урганың барбы? Курткаңды дагы албапсың. Өзү кайы ушер бикен өзү? Электрик, Кәрим Электрик дедиле. Муну чал. Чал. Ya. Жакшысызбы? Саламатсыздар. Ja. Kempir ölüp atsa jakşı bolop эле. Orto. Анча деле эмес. Анча биз эме фирма кошокчу. Bunun mu nesi? Эме биздин өзүбүздүн логотип. Эми билем ам. Эми билем. Oo. Sana Жаллабат 27 degende элекен да силердик, he? Кандай аксакал? Кандайсыз? Жакшы. Эме ким өлдү? Шуну билип алайлы. Enең öldü. Iya. Ой, Не дейт? энең, сен энең асылып атабы? Мен энем асылып атасыз. Не bunun enесине асылып атасың? О, да? Menin kempirim sana enең болуп анымда көрүп каласың болобу? ооба. Bunun кемпир Энебиз болот да. не обычный шал экен. Энең өлдү дең? Энем өлүптүр эми. Жакшы болуп туруп. Энем өлгөн болсо. Аксакал. Шарманда кылгандан башкага жарабайт. Энем өлгөн болсо. Барсыңар. Сал эртерээк кызылчы болбадың ба? O putun менен кара жерге чала жулуңа тооктой болуп. Эмди көрөйүн? Каракатыр кишини тааратын сындырбай. Неме аксакал? Ой, мынау эме кыл деди да. Кырып койсоң жакшы болот деди. Кырып койсоң маймыл болуп калды го, буздуңбу? Неме кемпир өлсө, уй чалдап коем да, аксакал. Случайно үйлөнбөй элеңиз? Ya. Неме кемпир кетти дейм, болушунча болду дейм. Просто үйлөнбөй элеңиз дегеним мен. Ойлонуп атат. Sal erterak emespi? Bunun ham tokum jege жетим экен. Koy anam kızım koy. Üylengenge hazır bar hali. Неме El söz kılmay kempirin 40 ötmey turib üyleniп alıptır dep. неме аны айткам себеби мына бош эле да ошону айтып атам. Ya. Бош эле да бойдок эле ошону айтып атам. Jo düşündüm, men dele boşadım özü. Айттым го. Dem kişine erterak bolup atat da kızım. Rahmat. Кой аны bunun кайып. Ооба. Пул алдык ба элек? Жо эм берет. Уй, каерге айтайлы кошокто ошого келди. Ayt
Отпайсыңар, баштап Başlayalım. Emek başlayalım. Get. Üç yerde ele ayta ökemiz. Ova üşerdile. Tuvalga da gilemilindi. Enemin çoktuğu bilindi. Gizdin görkü oymadı. Kişinin görkü oyladı. Dalgacım çıkalım. Vay tanışalsak balım. Vay yargacım çıkalım. Vay yavuşup koysak balım. Vay saygacım çıkalım. Balım. Hey! Kalkta nemeye girip gidesin. Sen. Kempirdi kırk otmaya sayda bak var o bana. Çın dayı elimde. Ne Toydayda noktam durgan. dedik? Ne oldu? Toydayda durganın aytı verdin go. Uy. Öyle sayga düşüp kettim ben. Şanı bende kılmasın. Vay önünde gözlü cumgandan gibi vurduruyorum da bilesin bu. Varı görüp degenden varı görüp. Cesir kaldın sen bir gün o kampirin gölüp. Cügörünün o nakadek. Eçkine ve o takadek. Sakta devezin bergen calgız süret. Saktalı boşalmaydı men de cüret. Oy dikteşin tamaşalap durgan öndü. Ne gesen düştün eken. Dep gülümsüre Çay pay içi varsa çakşı oladır. Şöyle canım çaya içeriz. Amma kayık degenden alma kayık. Ölüp kaldın sen bugün o bacırayıp. Alo. Da? Ha koşakçı firma? Benzi kılpalı bey. Kim? Ovay kim öldü? Hoş onu sonra. Gelin. Gelin kançaca 30 500 dolar. Hoş emotion de olur da 6 saat kaya 500 dolar. Güyosu kançada? 41'de. Ben çavam. Anam bana az boptun meyle. Git. Manas bağlıp dur. Niye öyle götüp ettin? Manasta koyulup bu. Kaç? Ha beçara uğur odat dediler mi? Vay çok. Biz onu neme götüp. Biz bayağı göp sakızlarga oramızda her türlü arlaşıp ketmedi. Neme gelen bara usta şu. Manasta otpaysınlar bana. Adaşıp ketmedi. Biz manazım aytabızda. Uy hiç kim görmedi. Uy çal. Hiç bir tane adam gibiydi. Siler miyer getir oğlum niye koş otasınlar yaylan. Tiki bozuyuğa girip koşmaysınlar mı cindi ko? Ha bozuyu Bir yerge erkekler gelin. Aytıp koy boş bana. Ha günde vargan sakazılar özgür bilmeysinler be. Aytıp koy boş. Hele maktat o kıyrat otanın anti biret, minti biret. Bozuyunuz kalktı. Buna tüzgüye var o şaka. Maylı bu. Aytıp koy hatta çönden çönden. Neyin ben anasın? Cinden sura olmuyor birinci. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Be qandaysiz? Yaxshi. Ko'rgasdan keldim. Qanday? Ko'rgasdan. Nima adashib kelyapsың? Bizning uyda gaz yo'q. Qanday gaz yo'q? Yo'q gaz yo'q. Yo'q, men gazga nima? Biz jana Ko'rgasdan keldik, Ko'rgasdan. Tushuntirib aytchi bunday. Ko'rgas bor-ku,
öz anınıza gelgen dediler. Ne oldu? Ya oşo kim öldü? Kim öldü sizge? Sizgide. Nege? Ya oşonu surayın dep geldi gele kanday kılıp kazaydım, ne kılıp kazaylı dep. Şimdi koyanayın kanday kılıp kazalım ne? Hey, eldikinde kılıp, elde eyle kılıp kazasınlardı. Daha kanday kılıp kazmakalı. Şimdi ko? Ceyem eldikinde kılıp koy. Ar kanday olup atat da hazır sizge koşukçular gelip ketti. Ha sen kayaktan uktun bu yakta pato olgun. Vay aksakal biz bunu hazırlıkka gelgen koşukçular men bunday samimiyesini işteybiz da. Samimiyesini işteybiz. Koşukçularga zakaz düşüp, çerez GPS arkalı bizge signal gelet tam bizdin datçık iştey başlaydı. Oo. Koşukçular koşkonu ketep, biz kaskanı ketebiz. Ama oşo suram koyun dedim mene, kanday kılıp kazıp versem Hem eldikinde eyle kası verdi kanday kılıp kazmakalı ama. Jaksakal hazır elder har kanday kastırıp kaldı. Ötkönde birösü svet koydurttu. Görgö svet koydurttu, korkot eken. Anam dağı. Al eştek emez aksakal, janağı kolunda var, janağı biznesmenler var, bay adamlar. Alar kak poложено евро ремонт кылдырып атат. Кадимкиде бар обой чаптап атабыз. Ошо кандай кылып эме кылайлы деп. Neme, menkin jana şüphekelokka tarpıla vatam sen görüp koğula, boldu. Sizdiki prostoy эле болот турбайбы? Soğumuydu, hem o şaktı da biznes kaylandıra başladın araba. Жо биз эмес эми биз Eldikinde eğille kazıp koy. биз эми заказга карап казып атабыз да, элдикинде. Mında öyle, kadimkide öyle, prostoyla kılıp kazıp koy. Prostoy элеби? İyi. Bir 10 000 сомдук эле казат экенбиз да. Kanday? 10 000 сомдук. Aynen, o şoğa da akçalasın araba. Ya hazır деген ошондой болуп калды. Биз тияк бияктардан келгиче балдарды тияк бияктардан айылдын Bir Allah'ın razılığı için, şul arvaklı, şul ölgün adamın bir жақсылығын kılıp olup soğupçuluk için kazısıyla o. Ошо соопчулук үчүн 10 000 сомго казып атпайбыз бу? Karavaşınlar cegil akmak, kıymanılar da 10 binge sata başlapsınlar kakmaklar. Çok, gereği yok kazmayla koy. Аксакал, кереги жок казбайлы кой дейсиң. Salime tur. 10 bin somu çok ölgönge bolbaydı eken tur. Sene gözünün repetitsiyası ötmeye kaldı bularga. Аксакал. Ya, otur. Göngcağı versem göngcağı ver, otur durayım. Аксакал. Jönele koy, men kafirim ölgön yok. Аксакал, биздин балдар уже казып койду. Özün var cat ol şaka. Menin kempirim ölgön yok, bula göz jönüne repetitsiya kılıp atkanbız. Kokusu ölüp kalsak bala bakıra bizge kanday karaydı. Biz uşulardı meynet kılıp baktık ile bular bizge bir meyrimin töke ökündegen oy menenle kılganbız biz. Ölgön yok kempirim türü. Sadakatayım koy. Salime'den Ya bunu казып койгон жерди эмне кылабыз анан? Ya. Казып койгон жерди. Neme kıl? Bir yağına çarım metre, bir yağına çarım metre koşup bayaklarımın çok var catkıla şerke. Ya koyun Аксакал, ошо үчүн ысмытка деген бертезирээк болар эми. Ay bana gel lan 10 bin son var. Baldı çalındı qarayın, özün gelen gölü gözü bilersin, dökken gel de. Baldı da Mine ile otasın, mine oldu, mine, canın çıkıp gitti. Olan kampir Nurkan'ım var be. Ana mine oldu. O girever işte eşke kolum kıçık aldım ya. Kengir de be. Yeme Aksakal, biz bolduk yeme, akçasını ver koş, git kalaylı. Nadal çık gitti, boldu. Kampirim ölgön yok. Ya, Bizdeki cöneler repetitse olçu. ölme. Ölgön yok. Oşondayan bulu. Oy minege ölme, aysen ölsün. Ölçün ey. Biz kanca yerden raskot kılıp geldik. Karabaşınca takmakta. Öz var ölgüne. Oy bir tölemez bak canım. Atan başını nereye ver? Ya kanca yerden geldik. Niye öyle Öl. Sen bana atma. Tanar Kurbanaliyev. 5 tapan kudullar toğu. Oy toğu kudullar toğu.
Рахмат, бар болуңуздар. Бүгүнкү концертке кредити жок адамдар келгени билинип атат да. Кредити жок адамдар күлүп отурат да, сиздерге окшоп. Шайыр отурушат. Кредити бар адамдар билесиңер? Ойбасы. Бар болуңуздар. Зерикпедиңиздерби? Бүгүнкү чыныгы күлкүнүн күйөрмандары мына сиздер. Аял заты көп экен, мен аялдарга баш мии тазим кылгам. Себеп дегенде, апа сиздердин мээнетиңиздерди санап кетейин, а? Кыска эле санап кетем. Мына нанды жапкан сиздер турабы? Окат кылган сиздер, баланы төрөгөн сиздер, аны эмизип чоңойткон сиздер, үй жыйнаган сиздер, уйду сааган сиздер, апа? Калтак жеген сиздер. Тишиңиздер көп. Келиңиздер, бар болуңуздар. Дагы бир инсан чакырайын. Бул да болсо биздин концерттин кадырлуу конокторунун бири, маданияттын мыкты кызматкери Сакталаш агабыз. Сиздердин кол чабыңыздар менен обончу аткаруучу Равшан Момунов алдыңыздарда. Эмиль Алимов. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү концерттин жалпы коноктору. Барыңыздарга жагымдуу кеч каалаймын. Сиздер үчүн эски ырларды эске салып, улуу композитор Асанкалый Керимбаев агайыбыздын Акмаралым аттуу чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Açık jolun birisindi
чапқаныңыздарға рахмат. Қырғыздарды көрсем эле түсіне берем да. Өзү мага ошогон орустар менен көп кызыктуу окуялар көп болот. Бир орус Кыргызстанга Ошко самолетто биринчи жолу учуп келиптир. Учуп келгенден кийин билесиздер, автобуска чыгыш керек. Автобуска чыгып аткан 3 аксакалды көрүптүр тиги орус. Биринчиси автобус эшигин ачып, "Я Сергей" деп чыгат экен. Экинчиси "Я Кудай" деп чыгат экен. Үчүнчүсү "Я Раббим" деп чыгат экен. Тиги орус таң калып, бул жакта автобуска чыгып атканда атын айтып чыгат деп, автобус эшигин чоң ачып, "Я Сергей" деп чыгат экен. Тиги орус Кыргызстанга келип, кыргыздын келин алыптыр, кыргыз аялга үйлөнүптүр. Аны үйлөнгөндөн кийин, тойдон кийин тиги аял күйөөсүнүн алдына келип, "Жаным, мен тойдон кийин подружкаларым менен бассейнге барып чөмүлүп келейин, Не дейсиң, жаным? Подружкаларым менен бассейнге барып чөмүлүп келейин, Болуптур, жаным, ке. Деп өп койсо жандагы баласы. "Ата, апамды эмне кылып атасыз?" "Апаң бассейнге кетти, чөгүп кетпесин деп желдеп койдум." Десе, баягы бала, ата, апамды желдеп эле коюң, кече Айша атам келип желдеп кеткен" дейтмиш. Анан билесиздер, баягы бала чоңойгондон кийин мектепке барыш керек. Карап көрсө, 7 жашка толуп каптыр дагы. Анан атасы баласына карап, "Балам, эми барып мектепте оку." Десе, "Ата, мен мектепке барбайм." "Балам, мектепке барып оку, 5-6 саат эле окуйсуң. Ашып барса 5 саат окуйсуң, кайра үйгө келесиң. Тошнабы 5 саат?" "Тошно болам." Баягы бала 1-сентябрь окууга барыптыр дагы, үйгө келсе манайы жок. "Балам, эмне болду?" "Ата, жалганчы экенсиз. 5-6 саат дедиңиз эле, 11 жыл окуйт экенмин" дейтмиш. Тиги бала 3-класс болуптур. Анан журналисттер "Кел ушул мектепке барып, тиги баладан интервью алабыз." Баланын алдыга келип, "Балам, атың ким?" "Талант." "Чоңойгондо ким болосуң?" "Мен чоңойгондо эже бай болом. Аялым экөөбүз биз Дубайларга, Малайзияга эс алганда барабыз. Мен аялыма Lexus алып берем, балдарыма бирден джип алып беремин." Десе, жакшы. Анан жандагы кыздан, "Кызым, сен чоңойгондо ким болосуң?" "Мен ушул таланттын аялы болом" дейтмиш. Эми көбү мага суроо берет да, сахнага ким аркылуу келип калдың деп. Мен сахнага өзү мына ушул красавчик Канат Шанаев аркылуу келип калгам. Бул Канат Шанаевдин бир жакшы жактары бар. Мага акчам жоктугунда акча берип турган. Үйүм жоктугунда үйүнө чакырып турган. Машинем жоктугунда машинесин берип турган. Кийимим жоктугунда манандай кооз бир костюмдарды берип турган. Аялым жоктугунда аялын түшүнбөңүздөр. Аял экөө мени чакырып, үйгө кеп конок болуп кет деген ушул Канат Шанаев болот. Бир кол чаап коюңуздар. Мен бир нерсеге жүрөгүм ооруйт. Азыр кыргызча сүйлөсөң орусча жооп берет. Кайерде көргөнсүздөр, Россияда көргөнсүздөр, эки орус бири-бири менен башка тилде сүйлөшүп аткан, орусча сүйлөшөт. Же өзбектерди көрдүңүздөр, бири менен башка тилде сүйлөшүп аткан, өзбекче сүйлөйт, тажик дагы тажикче сүйлөйт. Мен эмне дейин? Мен башка улуттун баласы болсом дагы, сыртымдан орус болсом, бирок жүрөгүм кыргыз деп согот.